Friday ngalethembisa songenza inwele njengoba ngisho ukuthi usebenza khona ukwenza inwele nensipho like so bengazokwenza inwele ngalethembisa so ubuye izolo abuya ngapha ePitori khona labahlala khona manje sizwa sengibizwa mina ekseni ukuthi iwoza uzobona ngapha mara bangitshela ukuthi mangifika uthola ukuthi abantwana bashonile boyi2 ngoba bakhula boyi2 vele bona bahlezi begqoka ukufana nalani ibona khona nizobabona begqoka into efanayo umntwana kasisi wami umunye wami so ngithola ukuthi ama-patrolisi sekafikile base babafake emotweni almost bebase bahamba then ngabacela ukuthi ngifuna ukubabona ababona omunye utuleke inhloko omunye utuleke chestini yakhe so ngishathetha ngazi ngithini ngoba like lento le hleli yenzeka too much ukuthi abantwana bayabulala especially abantwana bamantombazana I don't know abantwana bebaseyikolweni bazofunda lana like siluzile kakhulu angimazi lo muntu ayenze lesigameko but I wish amapholisa angenelela yenza umsebenzi wabo uze Friday ungilungise izolo ekseni ethembisa then wagibela wabuya ngapha ngoba uhlala ngapha then so awizolo ngithina nabo ngabo 7:30 ngibe nabo thoma ngobo 5 sikhuluma ngomntwana amashonayo uDatlas bangitshela the way uDatlas bekajiva ngakhona ayazi ukujiva njengo DJ banibani so masihamba nabo bangiphekelela tot laba yomjikela khona bathi yo sesi arisa ukhapha yolrawo raka cause wena isho ufihlile rena re boela morago ke ba qinne ka yona nako ya bo 7:30 ke maketse tro ba tlo mpise ba re tla bona bana ba banshi ba re ke ba geno mara re showe ni tla ba bone cause ba nyaka dipampiri tsa bona ke fihla ka nnete ke kira bana ba le ke bona ngifuna umthetho udlala indima yayo ngoba sifuna justice kulabantwana sazi ukuthi babulaleleni angisho sazi ukuthi babulawe njani babulawe ubani bona badunyuziwe siyavuma mara ukuthi babulaleleni asazi babulalelani bayi2